Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko. Bihotzez, Josu eta Bion izenean. Musikan gabiltzanok oso ohituta gaude jende desberdina ezagutzen, jende desberdinekin musika egiten. Pero os tengo que reconocer que esta tarde lo estoy viviendo de manera muy especial, porque en los últimos tiempos hay dos personas que yo he conocido, he compartido comida, mesa, mantel, conversación y música, y son Xabier Irujo y Josu Ofiñena. Eta egia esan, izugarrizko plazera izan dezagutzen. Y no es por hacer la pelota, es simplemente la verdad. Josurekin gaur aurreneko aldiz, nos estrenamos como pareja musical, eta gozada bat da, después de esta maravillosa conferencia de Xabier, poder ofrecer música navarra, de autores navarros, que han escrito para piano, violín, txistu, piano, gehien bat, Aita Hilario Olazaran eta Lorenzo Ondarra izango dira. Lehendabizikoa, Nafarroa izeneko suitea. Berez, piano eta biolinak idatzi zuen, baina gero txisturako ere jarri dena. Ea gustatzen zaizuen, zenbat atal ditu? Lau, ezta? Lau ataletako Nafarroa. Eskerrik asko.
Eta bakarrik antzan komentatzeko hurrengo piezak Xabier Irujok composatutakoak dirala. De las piezas que vamos a interpretar ahora han sido compuestas melódicamente por Xabier Irujo y he contado con el apoyo de Jon Esnaola para retocar muchas cosas, para todavía mejorarlas más y enriquecerlas, y que esperemos que les gusten. La suite en Mayur, es un placer tocar esta música navarra aquí, este repertorio íntegro navarro, y gracias de verdad por estar con nosotros. Que gracias.
Eskerrik asko, ondorengo obra txistularien artean nahiko ezaguna da. La siguiente obra es bien conocida en el repertorio de los txistularis, Txoriak. 1929an idatzitakoa. Eta estreinatu, Donostiako txistulari bandak estreinatu zuten. Gerora eginda, más tarde se ha hecho esta adaptación para txistu y piano. Egia esan oso ondo, Hilario Lazaranek, uztartzen du euskal lau txoriren kantuak, txioak oso ondo. Zozoa, Urretxindorra, lau dira. Ikusiko zute zeinen ondo eta zeinen moixuki lantzen duen kantuak, dantzak, herri dantzak eta txistu soinuak. Ea gustatzen zaizuen Txoriak.
Eta amaitzen joateko, gure zatia, beste obra bat, musika, ganbera musikan, mugarrietako bat ere izan dena txistu repertorioaren metamorfosian edo bilakaeran. Arkaitzak, hau ere, idatzi zuen Aita Hilario Olazarranek, txistulari konkurso baterako, eta garaia beratzen. Eran el año 1933, si no me equivoco, resultó ganadora y hace otro ejercicio magistral de cómo juntar danzas, música descriptiva, Arkaitzak honen azpian, hainbat egoera agertzen direlako, uinetan, que quiere enseñarnos el balanceo del barco cuando está en la mar. Bueno, oso musika deskriptiboa da. Beraz, bakoitzak, zuetako bakoitzak, lo podrá coger de manera totalmente subjetiva, pero aparte de eso, pues amplió el repertorio para txistu en versión de cámara, eta ekarpen handia egin zituen lan horietan Hilario Olazarranek. Gozatu dezagun bada, Arkaitzak obrarekin. Eskerrik asko.
pieza, un tema popular conocido por todos y que fue armonizado por el gran compositor navarro Pascual Andabe, sin duda el mejor compositor navarro de su generación, de quien se celebra el centenario en 2024, el año que viene, y lo hacemos como un guiño para animar a que todo el pueblo navarro participe de ese centenario de su gran compositor. Eskerrik asko. azkenengo piezatxoarekin amaituko dugu. Hau ere, Xabier Irujok idatzitakoa da, txistulari banda baterako, eta gu hemen bi bandido bakarrik gaude, beraz, moldaketa egin dugu txistu eta pianorako. Estanislao Arantzadi deitzen da, eta okerrez baldin banago, baina ez dakit nun. Estanislao Arantzadiren biloba Maria, hemen egon behar du eta gaur bere urtebetetzea da. A ver? Hor. Bueno, gaurkoan zuretzako opari berezia, eskerrik asko, gozatu ezazue, y a todos vosotros, pues gracias. He disfrutado muchísimo, muchísimo, por la parte que os he comentado al principio, y también porque la labor que hace pues, Navarrako kultur elkarte guztiak egiten duzuten lan guztia zeuena defendetzen izugarrizkoa delako, beharrezkoa zaigulako, eta elkarturik handiagoak eta hobeagoak izango garelako. Eskerrik asko, besarka da bana eta beste bat arte. Mila esker.